Neću previše da stežem, inače to bi sad trebalo ključem dotegnuti. Da probam. Ovo iz nekog razloga ne radi. Evo ga. Nulta brzina. Ok, smanjit ću brzinu da ne bi bilo toliko bučno. Znači pritiskom samo ovako blago ona samo radi. Kad se malo pogura na naprijed, onda ostane zakočeno. U suštini da bi se otkočilo samo se još jednom stisne. Brusilica kao brusilica, ne znam, ne deluje da je kvalitet izrade loš. Ovo je kao neka gumirana plastika, recimo ovaj crni deo. Gumirani je deo za aktivaciju. Još nemam naviku za ovaj njihov patent, ali nije loš, valjda nije loš, vidjet ćemo. Aha, nemam naviku da ga otpustim bar. A nije da ga zakočim. Kažem, crni deo je gumirani. Ovo je plastika. Ovo je aluminij, pretpostavljam. Metalni je deo, plastika. Gumirana plastika. Ne znam što da kažem, nadam se da ovaj patent ovdje nije loš. I da će jednog dana kad strada moći nečim da se... To je to, 1200 W od 3 do 12.000 obrtaja u minutu i staje kamen prečnika 125 mm. To je u suštini to, može da se koristi. Mislim, 1200 W je, da kažemo, jača brusilica. S njim što je kamen mali. Nije kao velika brusilica, ali na principu i po obliku podsjeća na velike brusilice. Ali nije pretjerano teška, može jednom rukom da se nešto poradi sa njom, ali svakako nije za da bude jedina brusilica, bar u mojoj garaži neće biti jedina brusilica, ja ću kupiti još jednu. To je to, mislim, nema šta nešto pretjerano se predstavlja brusilica. Ono što mene više zanima, to je stalak za brusilicu i da vidimo kako pasuje ova sigurno pasuje. Ali me zanima da li može recimo moja stara ili neka druga brusilica, da li je ovo univerzalan stalak. Ok, upravo sam probao brusilicu i rešio da će ovaj video da se zove unboxing ove brusilice, ali i vraćam brusilicu u Lidl. Zašto? Ok, prvo sam mislio da je stalak loš i kilav, nije toliko kilav koliko je ovdje recimo neprecizan, što nije problem, može da posluži. Opet nije ni najbolje smišljen baš. Jedino što brusilicu drži da bi stajala uopšte čvrsto i pod pravim uglom ili uglom koji vi odredite, su ova dva šrafa kojima je ona pričvršćena, koje i ako pritegnete do maksimuma što sam ja uradio, opet rukom možete pomeriti brusilicu. Kapiram da su htjeli da sa ovim odbojnicima je gura ovaj donji odbojnik dole i krivi je na ovamo, a gornji odbojnik je gura ovako i to je nešto što je kao držalo u pravcu. Međutim, ovaj donji odbojnik uopšte nema načina da nalegne kako treba. Evo što da vidite, nigde na brusilicu, niti to ima čime. Ok, možda nekim velikim šrafcigerom sa ove strane da se jako zapne jer su ovi šrafovi prosječeni.
malo običan šrafciger, mislim nemam pojma. Ok, nije sporan stalak, sporna je brusilica, upravo sam je probao u stalku. Nema šanse da nešto presječete uopšte pravo, zato što pogledajte ovo. Pogledajte koliki je luft u osovini. Znači to nije normalno. Definitivno nije normalno. Ja imam, pokazao sam staru, ili ćete vidjeti u ovom videu, Angel brusilicu, otišle su mi četkice. Angel je prvo leva marka, drugo nije to nešto za profesionalnu upotrebu, ovdje ima lufta, ali ne znam, pola milimetra ili deseti deo milimetra, a ovo je smiješno. Znači ne postoji opcija, ova brusilica čim dobije otpor neki od komad metala recimo, kamen im je također smiješan i kilav, gledajte ovo. Čim dobije otpor od neki metal, ona se nakosi, jer je ovo preveliki ugl, svaki rez je kos. Tako da sam definitivno razočaran i mislim da brusilica ide nazad.